megalayapost.news. MLA Kamauti konstituensi Pak Charles Marngar mentakasngi ulali sendon menjurip kencan ya ke health shop center ke badang ke Soni dan hadin balai ulum ya kijing ujor nakino alam senong bat kipai ba bagi don sibun kijing duna hakate ka jaka ajing sumar badalade ulali benjurip bantip ya kajing sya kumbala ujor dari kipai ba habalik jurip mentakasngi ya kate ka jaka ajing sumar la senran lang da urang ba senong ba wonder kemdej bat usketri senong uba kitbok lang lembat kiwi ki urang ba kumbala penpau da urang ba senong kijing duna ki bahmat kade ke surok kendo banlek cakate jaka ajing sumar kajing bombyang ke umbam umdi kajing bombyang ki jaka syong habalik sim dawai ki nongpang kajing bombyang ke boarding elektrik kajing tua kendo ke bubu jingma nalor kiwi jing duna hakabala penpau sya MLA ubala kular ban sim kiamardor halor kiti jing duna hakate ka health shop center bat un sakrenru syaka sorkar jelah hadin bagi layak baniawan lang batu lekat bo MLA kijing duna ki bepun ki bangidan hapok ni shop center ke jeng ke ba hakmak kapa kijing duna kalong ba wede ni surok kalenti idan hang ni jaka kha sundai stom ha banwan ki nong kha ni nama bakani kalenti jeng kamlong kani kalenti ka don kumba lais pa metar na do bastang ke center ba hadu hang ni po shop center jeng di kini kita main bahak bah dan kam bahak mak pandai kini kesurok dan ringi sukumen sibun bah hakajing dongkat bu MLA dan burom jengi ila ong bah kini kesurok indek namutam tahi lasai instang no berpatre highway na berujung bana po snong bahasa train lasai ringi sukumen sibun kini kejing dongkat yang MLA dan burom jengi berkejuk upor hagi bede berjing duna jong ni ka sub center gujung gelang bebun ngimdan ni ka waiting area ngimdan nang ta ka kaniga dispensary jong ro ka tunro kamlong turu kilajan tua nang ta ngimdan ro ye ka toilet separate dia benda perkhat ye gejing duna ki duna apapun bah kaniga sub center gujung ni bat khamtam kani sub center kejongi ke dan ka kentu baru kat south league snong pada kini kat south league snong ke population kejongi gelap ko sidu ki prajar tam dan makata ban ini ki staff ki bangidan ro ki ba duna bah ki dan tang saungut bat ngidang dan kamban upgrade susu iki di ladang nyo iki tegi la ban sekri kini ki bro jengi badan kini ki kat south league snong kumugalong menta ini ki staff yang bangidan lada ki hab balik duty segiwe pat kisnong lada dan bawan kha om dan nok tresyo hang ni kata ka digajing ka bangidan te ngi sukumen sibun akni sngi liyo manikran bat I MLA badun burom jungi bai la kular ban pen ikran sa sarkar hawe de begini kijing duna bepun bat ka ba ni dar kwa dengi angnut kalong ba kajing don jongi ini kalau kumba prajar ngot ki population di kumba kalong di ka sub center jongi kala red di kabangi kwa kalong ba lakuno no bangin upgrade no ikan di ka sub center ceka PHC di kumba kalong hakisnem ki belalai ki don hi nagaliang ka district bakilawan nagbantaban kali ki jaka hangon snai ka PHC dan rehedu mentangin tip AA ru habede begini ngidang hap ya kejuk kali ka jing duna kejing bombyang hang ni tentang kerman lembaga ni kejing don kat jung MLA badun burom jengi inra gini ke kubor sya ke sorkar nak mentam kum do ban la ban upgrade ya gini ke sub center kejing kum galong giwe ki jaka ngitip bala upgrade ya ki sub center tang hakila hajar tam tenrei ke basusi galong bogani ke sub center jungi ke bladon hadu prajar ngimpat yo ega jing upgrade hadu mentah ting kerman lembaga ni kejing wan jong MLA badun burom jengi kan long ban kermen ke barok iba I MLA ila ngilayo bani tho I kermen makan long sisim gesni gini ngiladon gaji pun kre la bun snam ke jaka hakno ke jaka ka baka sarkar ka su iham bat ka ibet ibyang ngilalong ge pun kre lupa ban ai ke jaka ban ai nak benta ban snai ke PHC aku lisbon ngilai persang ya gini kisnam ke balai habede begini kalenti ke surok berkunjuk begini kijing duna namar kata I nakaliang jong kibru jong ka district kiladon ke por bekilawan nak bentapan wat kita ke cakaran snai dari hadu mentang ini yo suka kubur kelas shu sakut no kumni megalayapost.news